Hrvatska strana kao mantra stalno ponavlja dva otvorena pitanja, pitanje nestalih lica i pitanje povratka kulturnog blaga u Hrvatsku. Ono što je veoma važno istaći da prema podacima Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije naša strana potražuje 1869 nestalih lica, uključujući tu i Srbe iz Hrvatske, ali i dio državljana Republike Srbije koji su stradali na području Hrvatske tokom 1991. godine, dok hrvatska strana potražuje nešto preko 800 nestalih lica. Dakle, omjer u potraživanju nestalih lica je 2:1, ako tako možemo reći, u korist srpske strane, tako da apsolutno ne stoji ta teza hrvatske strane da samo oni potražuju nestala lica, i mislim da mi moramo inzistirati na ovim činjenicama o kojima sam govorio, a koji su veoma precizni u našoj Komisiji za nestala lica. Što se tiče drugoga pitanja koje pokreće hrvatska strana, pitanja povratka kulturnog blaga, važno je istaći da većina tog kulturnog blaga pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I mi se slažemo i zalažemo se da se to kulturno blago vrati, ali prije svega tamo gdje je i bilo prije početka ratnih dejstava, a to su srpske crkve i srpski manastiri. Dakle, očekujemo da hrvatska strana maksimalno pomogne obnovu porušenih srpskih crkva i manastira, da se to blago vrati tamo gdje mu pripada, a ne da se vraća u hrvatske muzeje u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima. Dio brojnih problema sa kojima se suočava stotine hiljada protjeranih Srba koji žive u Srbiji, Republici Srpskoj i rasijani širom svijeta u trećim zemljama, a tiču se brojnih imovinskih i drugih prava, odnosno pitanja koja hrvatska strana dugi niz godina vješto ignoriše i o njima se ne razgovara. To je pitanje otetih 40.000 stanarskih prava. Zatim imamo oko 50.000 srpskih penzionera kojima se duguje prosječno po 81 penzija po penzioneru. Zatim imamo preko 800.000 katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta koje Hrvatska je oduzela prognanim Srbima pravnim makinacijama putem sudova. Zatim imamo veliki broj naših ljudi koji potražuju dinarsku i deviznu štednju. Hiljade protjeranih Srba imaju problema jer im nije priznat dio radnog staža koji su stekli prije rata i dobrom dijelu nije priznata konvalidacija radnog staža za vrijeme ratnih dejstava. Imamo preko 10.000 srpskih porodica čije su kuće i stanovi srušeni u klasičnim terorističkim akcijama za vrijeme rata po hrvatskim gradovima gdje nije bilo ratnih dejstava. Hrvatska je već 1996. godine ukinula član 180 Zakona o obligacionim odnosima koji je obavezivao Hrvatsku državu da tu štetu nadoknadi. Mi sada očekujemo da će ovaj početak dijaloga premijera Vučića i nove hrvatske predsjednice stvoriti preduslove da se pokrene konačno razgovor o implementaciji jednog veoma važnog međudržavnog sporazuma, to je Bečki sporazum o sukcesiji, odnosno aneks 7 ili aneks G toga sporazuma koji se zove privatna svojina i stečena prava i u kome se veoma jasno kaže da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koje su imali na dan 31.12.1990. godine, a svi ugovori sklopljeni za vreme rata moraju biti proglašeni ništavnim. Hrvatska strana je punih 10 godina, pošto je Bečki sporazum o sukcesiji stupio na snagu ljeto 2004. godine, dakle 10 punih godina je odbijala njegovu implementaciju. Mi sada očekujemo da hrvatska strana koja inzistira na rješavanju otvorenih pitanja u njenom interesu prihvati inicijativu sa naše strane da se formira jedna srpsko-hrvatska međudržavna komisija za implementaciju aneksa G Bečkog sporazuma o sukcesiji. I konačno jedno veoma važno pitanje koje hrvatska strana uporno drži pod tepihom, to je pitanje dvostrukih standarda u suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj, daleko stroži za Srbe, daleko blaži za Hrvate
i smatramo da bi naša strana trebala insistirati da konačno počne procesuiranje i ratnih zločina učinjenih prema srpskim civilima i zarobljenicima, čega je bilo malo ili gotovo ništa u prethodnom periodu.